Shubor nagaslem jong unongsan hima. Ya kamet barang sa jong kasamla Rani Shas Imli kepala khlat no Negrims Hospital ha ka arpu laitrik ukala lingkot arajar arpu sau latep dan burom no menta ka sngi ka arpu santrik ukala lingkot ha ulum jingtep ka balang Catholic nong shiliang nong temai. Kumban syupun kin mau halor ka jing khlat jong ni ka samla kadene ka jing kenno balik torti ka tanat terikam jong ka jaka ajing sumar ke Negrims Hospital. Haswa ban ra ya ka met jong ni ka samla so ulum jing tem na kaliang gi bahayeng hasem bat ka balang Catholic kila penlong shwa da ka jingyalang bat ka jingle nyam ka bakhat do ka bala penlong ha plau yeng ha ka jakasa halapalang pedeng shnong. Kaku Jisu juga Jisu nadapan gereja ke sana ke benda jong ini hybrid ini Anisha balik Paido apa ni. Ya,